Белмичә, яшьлек гомерем үтә, күңелем бер дә картаймый, һаман нидер көтә. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек, жүләрлек дип, җырларда җырланса да. Хәерле кич, дуслар! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Бүген без халкыбызның мәшһүр, легендар җырчысы Әлфия Абзалованың туган көненә җыелдык. Ләкин елап, сагыш моңсулыкка бирелеп утырыр өчен түгел. Әлфия Абзалованың тормышта да, менә сәхнәдә дә гаҗәеп мәзәкчән, шат күңелле булуын онытмыйча, күңелле иттереп искә алыйк әле, дуслар. Бүгінгі концертта яшь һәм танылган җырчылар Әлфия Абзалованың иң матур, иң моңлы популяр җырларын башкарыр, ә күренекле шәхесләр исә истәлекләре белән уртаклашырлар. Әлфия Абзалова дигәндә, менә күз алдына көчле энергетикалы, оста телле, мәзәкчән холыклы, ә иң мөһиме, сандугачтай моңлы тавышлы җырчы килеп баса. Балачагын бер яктан Әлфия апа сагышлы, моңлы, зарлы дип искә алса, икенче яктан ул үзен патефонга тиңли. Көннәр буена концерт бирә идем ди ул. Иҗат башы татар халык җырлары Шахта, Гөлҗамал, Нурия, Кәккүк кебек сагышлы ва моңлы җырларыннан башланып китә аның. Нигә моңлы диеп сорамагыз. Моңлы бала булдым сагыштан.
Тыңла иркәм гөлгенәм, кәкүк таушын бер генә. Кәкүкләрне аңлатырлык мәхәббәтем бар сиңа. Вақтанышта, үзешчән сәнгатьтә үзләренең остазларыннан иҗади юнәлеш алган Әлфия Абзалова 15 яшендә Казанга килә. Һәм һөнәри юлга ул шактый катлаулы әсәрләр белән килеп керә. Алга таба да җыр сайлауга бик җитди карый ул. Тиз арада үзе өчен язылган җырлардан бай репертуар туплап өлгерә. Шулай итеп, татар эстрадасының алтын фондын тәшкил иткән матур әсәрләр барлыкка килә. Гомер-гомергә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе җырчылар өчен туган йорт кебек. Биредә һәр җырчының иҗаты, җырлары инҗе бөртегедәй саклана һәм сезгә, хөрмәтле тамашачылар, түкми, чәчми, илтеп җиткерелә. Әйтик, филармония инде Әлфия Абзалованы зурлап 12 ел рәттән туган көн концертларын уздыра. 2015 елны Әлфия апа белән бергәләп Татар дәүләт филармониясе бакчасында исемле истәлек агачы утыртылды. Әлфия Абзалова яшәгән йортка мемориаль такта кую планлаштырыла һәм моннан тыш Казанның үзәк урамнарының берсенә бөек җырчының исемен бирергә телиләр. Әлбәттә, легендар җырчының исемен мәңгеләштерүдә бу бик тә матур күренеш. Әлфия Абзалова җырларына нигезләнеп бик күп бәйгеләр үткәрелә. Дәвамчылык эше Актанышта да, республикабызда да матур алып барыла. Ә сәхнәгә исә Әлфия Абзалова исемендәге җыр бәйгесенең беренче премия лауреатын чакырабыз. Каршы алыгыз, сәхнәдә моңлы җырчыбыз Энҗе Шаймурзина. Kar yawa Xədirlətib yazdım ay kişim Çammaz yaşak atqan tuğayda Yirgən idik ikəvnur kişim Çammaz yaşak atqan tuğayda Yirgən idik ikəvnur kişim Durmuş yolları bışıl kişte Ayrıldı türlü yaklarga Eşulayda irkem geliste Alıştırmam anı yatlarga Eşulayda irkem geliste Alıştırmam anı yatlarga Var Üderidim de bitarmay Kurşirgen işe yıllar var Nişik düzermin sana sağınmay Kurşirgen işe yıllar var Nişik düzermin sana sağınmay İlla
sağınmay Güreşirgen işe yıllar var Nişik düzerimin sonu sağınmay Nişik düzerimin sonu sağınmay Oylы kişilerde Күңілімі қозғала Сағынудан ұрғып юлала Әй чуағым су Ни күңілім бұйық Неге яман су Әй чуағым су Әй чуағым Oylы kişilerde bigirek yaman su Yalğız yürgende günlerde mansu Saf mehabetim koylarda iken Tabılır miken ey şağım su Saf Qarab мұңаям Күткен мәхәбәт Келмей сулы хама Суларға ағып кетті ме әлі Менің үмітім Саф мәхәбәтім Суларға Әлфия шундай ішкісіз кіші еді бет. Анықтарда көп мәғани тұлғалар бар. Ол бет тілесекін тұғында анекдот мәзәк шықмай, һәм ол таралмай, һәм ол істе қалмай. Оның үшін кішінің жан үйрегі болуға тиіс. Ол өзінен де, кішіден де күле біле тұрған болуға тиіс. Шол уақытта ғана
kişi turunda mezek tuva hem onu yoratıp isket düşürürler hem o bir kaşanda andı mezekler ölmeyi kişi turunda. Sahneye çıkıyor, özünün tabii yumru bilen, tabii sözleri bilen kişinin özüne tartıp getire, kişilerini hikmetli fikirler edip güldüre, yılmayta bileydi. Hem şolay jırları, mыңнары bilen жылата da, yuvata da edi. Әлфия апаны мен еш көрдім деп ойламаймын. Ләкин сирек кенә күргәндә дә мин аңа әйттем бер вакыт, Әлфия апа, безнең татар галәмендә сез бит ике бик хатын-кыз җырчы бар. Әйтәм, берсе аның Фәридә Кудашева, икенчесе сез дигәч, ул миңа килешмим дә, килешәм дә демәде, ләкин мут елмаеп куйды. Şeşek atkaş balan, kümülge şügülge vallan. Ak şeşek atkaş balan, kümülge şügülge vallan. Yaş yürek yaş dibe isken jiller miňa süýgenin kiledise. Yaş yürek yaş dibe isken jiller miňa süýgenin kiledise. Kili 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 kilirken kilinde, kili 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 kilirken kilinde, kilirken kilinde yılmayıp gülinde sağındım bağrım sine. Kilirken kilinde yılmayıp gülinde sağındım bağrım sine. Миңа тагын сандугач тавышларын алып киле миңа тагын сандугач тавышларын мәхәббәтнең сабын инҗеләргә косын алып киле миңа тагын мәхәббәтнең сабын инҗеләргә косын алып киле миңа тагын kilirken kilinde, kili 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 kilirken kilinde, kilirken kilinde yılmayıp gülinde sağındım bağrım sine. 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 Kilirken kilinde yılmayıp gülinde sağındım bağrım sine.
Iremlerge şık düşürmi Uramda yürüymen min Uramda yürüymen de min Berrevni küzlim de min Yüreğimni hiç düşünmim Süyem de süymim de min Süyem de süymim de Özüm yatlarga da sır birmim Yüreğimni hiç düşünmim Süyem de süymim de min Süyem de süymim de Özüm yatlarga da sır birmim Suyganimma sirlerim bor, sirlerim sirleşmeymen. Sirlerimni sirleşmeymen, ko'rishgash indashmeyman. O'zaklarni zarlik yor, o'zini sezdirmeyman. O'zini sezdirmeyman da o'zimdan bezdirmeyman. O'zaklarni zarlik yor, o'zini sezdirmeyman. O'zini sezdirmeyman da o'zimdan bezdirmeyman. Yalındırmıyor similer yüreği yansın eli Yüreğe yansın eli kümerge kalsın eli Ürense de öptürmeymin üzüne alsın eli Üzüne alsın eli de üzüme bulsun eli Ürense de öptürmeymin üzüne alsın eli Üzüne alsın eli de üzüme bulsun eli Ürense de öptürmeymin üzüne alsın eli Üzüne alsın eli de üzüme bulsun eli Üzüne alsın eli de üzüme bulsun eli Üzüme bulsun eli Tenekeyni. Ol Başkırt halıkçarı. İskittiş nindi matı sözler, nindi his bu jırda. Şulay bil. Mene min eytem sizge, mene min bəxtli bulur idim, mene ulip indi qartlık bilen ölümden qaşıp bulmay. Ulip gitsen de, yatqan jerimde şuşu jırını, saf tavuş bilen jırlauşı tabılsa, yatqan jerimde, kabirimde şatlanıp yatır idim. Mene şul kaderi. Mene bir kim jırlar iken mene şuşu jırını matur ettirip. İskit kişvit. Nindi yürek kirek mında. Nindi mında his kirek.
Талантлы кызны Казанда тиз күреп алалар. Әлфия Абзалова башкалага килү белән татар сәнгатенең улпат шәхесләре белән таныша. Дирижер Ильяс Аухадиев, композиторлар Александр Ключерев, Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Нәҗип Җиһанов, Җәүдәт Фәйзи, Захид Хабибуллин, Сара Садыкова һәм башкалар. Истәүнә Мәскәүгә барып, СССРның халык артисты, танылган җырчы һәм педагог Ирма Яунзымда укып кайта. Һәм нәтиҗәдә Әлфия Абзалованың җырларында яңа ритмнар, үзенчәлекле аһәңнәр барлыкка килә. Hayırlı kişiler istenmişsiniz. Uzgan bayramlar bile. Bir gelem şırdıgal dostlar. Tınlarsın yaşlı hislerimni, jırlarıma koşup jırlasam. Karşı düşmesin mi yüreğini, mehabetim bilen şırlasam. Benim bilen turmuş sokmağından Riza bulursun mu öterge Ayrılganda vaqda bilirsin mi Yalan aydılımını köterge Benim bilen turmuş sokmağından Riza bulursun mu öterge Ayrılganda vaqda bilirsin mi Aydılımını köterge
Tep Qaytkan şokta sarman boylarından Yanlarında mənli qalırğan Qırğışın taşlap bir qiyaqqa Şığarsınma qarşı alırğan Qaytkan şokta sarman boylarından Yanlarında mənli qalırğan Qırğışın taşlap bir qiyaqqa Şığarsınma qarşı alırğan Mındazıra kollarını ko'tarib şop. Dostlar, ayda uyanamiz, birgalab. Gitti! Qaytkan şaqda sarman boylarından Yanlarımda məngi qalırğan Qırğışın taşlap qırıq yoqqa Şığarsınmı qarşı alırğan Qaytkan şaqda sarman boylarından Yanlarımda məngi qalırğan Qırğışın taşlap qırıq yoqqa Şığarsınmı qarşı alırğan Şığarsınmı qarşı alırğan Şığarsınmı qarşı alırğan Big zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Mana bir-ikki gina so'z aytasim keladi Alfiya opa bilan, Alfiya opa turunda. Endi mana biz ishli boshlar vaqtda, mana ishli boshlagandagina biz onun bilan O'zbekistonga chiqib ketganik gastrollarga. O'zbekistonda, mana Qozog'istondan O'zbekistonga borganda, O'zbekistonda pogranichniklar bek usal. Mana butunay bir tekshirishlar. Alfiya opa tatarcha bir-ikki gina motor so'z aytdi-da. Pogranichniklar bizni zotib Alfiya opaning aybirlarini ko'tarib, Tataristonlarga zo'r salomlar aytigiz deb, shulay deb motor deb zotib jiberdilar. Mana shunday Alfiya opa edi. Tag'in bir yer do'stlar, qoldir siyu deb atagan. Oqquşları gitti diren kulnen Baxit izlab tugil shitlarga Minda ketib boram Suyuvimdan qochib Yash qoldirib sening ko'zlarida Qoldir suyuv meni seni har qoladir G'azablarga shumib yashamay Unut meni menda, unutarman Tigun tirg'oq ishim jetarmi Qamışlarga şaşın uralmasın Gül boyunda yalğız mıngayma Düşlerimde minga senin tavuş deşe Qaydı yanıma seni qarı sarıqaytıma Qaldır suyu meni seni qarı Unut meni menda, unutarman Tigun tirg'oq ishim jetarmi
Абзалова башкарган җырларны саны китсәң, китап язарга була. Һәр берсе эчтәлекле һәм һәр бер җырын ул үзенә генә хас вокаль алымнар хис белән башкара. Бигрәк тә Гөлшат Зайнашева, Зиннур Гыйбадуллин иҗат иткән җырлар аерылып тора дияр идем. Гөлшат Зайнашева һәм Әлфия Абзалова турындагы дуслык турында гомумән кино төшерергә була. Чөнки алар тормышта да, иҗатта да бер-берсен бер сүзсез аңлый торган булалар. Һәм иҗатларының башында берләнгән бу дуслык гомер буена дәвам итә. Әлфия Абзалова, Гөлшат Зайнашева, Зиннур Гыйбадуллин, әлеге өчлек иҗади тандем татар эстрадасын берсеннән-берсе моңлы җырлар белән баета. Сәяхәтче җыры, язгы җыр, күңелле ял итегез, яшь гомер, күл буена килсәң иде һәм башкалар. Yalğız üsken bir tın bayık bir bele suda Tın bayık da sine sakına sine yuktuna Gül boyuna girsen ide uylarımını bilsen ide Yalğız tın bayık şikal yuksunam sine Gül boyuna girsen ide uylarımını bilsen ide Yalğız tın bayık şikal yuksunam sine Bidire tallar yeşiliyi tek gülüne giyen Tallardan iktirim ayıp başların igen Gül boyuna girsen ide uylarını bilsen ide Başım igen tal şekil yoksanam sine Karurdekleri kışkıra kuyu kamışta Zifa buylu kamışlarda düşken sağışta Gül boyuna kilsen ide uylarımını bilsen ide Zifa kamışlarga karab yoksunam sine Gül boyuna kilsen ide uylarımını bilsen ide Zifa kamışlarga karab yoksunam sine Zifa kamışlarga karab yoksunam sine
Әлфия апа турында сөйлеген шақта елмаймый булмый. Чөнки ул шундый күңелле кеше иде. Аның белән аралашу үзе шундый зур бәхет. Ул зур шәхес, аннан соң инде җырчы гына түгел, ул актриса. Чөнки төрле булган һәм булмаган мәзәкләрне сөйләп, безне көлдереп, күңелләрне күтәреп, концертка шулай матур итеп барулар үзе ни тора иде. Зур талант. Ул талант булса төрле яктан да. Әлфия апа минем өчен ул безнең Татарстанның символы. Менә безнең эстраданың символы. Хәзер эзлиләр, һаман эзләнәләр. Эстрада нинди булырга тиеш, ничек үзгәртик? Шулай үзгәртергә кирәкми. Менә шундый зур шәхесләрнең репертуарын, аның сәнгатен өйрәнергә кирәк. Менә бу зур мәктәп яшьләр өчен. Сокланып карап тордым, аның үзенең тотышы, аның оптимизмы. Бер кайчан да үлемгә әзерләнмәде ул. Һәм менә кешегә яшәү көче бирә торган кеше иде ул Әлфия апа.
Balığınığına idil ağa Tuğan yağıma tava Büdüre talların dirbetip Kıyaştay nurlar oynatıp Şal dolu kınların yarga bağa Sağındım ağılımına Kayşan kaytırma indi Selam ettiğin yarıma Ettiğin gelmedi Selam ey tuğanlarıma Sağındım ağılımına Kayşan kaytırma indi Selam ettiğin yarıma Ettiğin gelmedi Selam ey tuğanlarıma İske düşe şulu şakılar Yarım kaldı yırakta Şadlıklarım bala şaklım Mehabbetim sinde taptım Güngelim sina tartar Sağındım ağılımına Kayşan kaytırma indi Hey selam ettiğin yarıma Ettiğin gelmedi Selam ey tuğanlarıma Bakalım. Balığınığına idil ağa Tuğan yağıma taba Büdüre talların dirbetip Kıyaştay nurlar oynatıp Şal dolu kınların yarga bağa Sağındım ağılımına Kayşan kaytırma indi Hey selam ettiğin yarıma Ettiğin gelmedi Selam ey tuğanlarıma Sağındım ağılımına Kayşan kaytırma indi Hey selam ettiğin yarıma Ettiğin gelmedi Selam ey tuğanlarıma Selam ettiğin yarıma Ettiğin gelmedi Selam ey tuğanlarıma Selam ey tuğanlarıma Әлфия Абзалова қояғына бармасын, ул һәр җирдә сагынып, зарыгып, көтүп алынган кунак була. Татар тамашачысы гына түгел. Күрше республикаларда, әйтик, Мариэл, Чувашиядә аны микибән китеп тыңлыйлар. Удмуртия үзите. Сүз уңайыннан Әлфия Абзалованың туган көн концертын уздыруыбызны белгәч, Удмуртиядан Бөек Петр Ильич Чайковскийның туган ягыннан артистлар да катнашырга теләк белдерделәр. Бүген барлык Удмуртия республикасының сәламен, мәхәббәт һәм ихтирам хисләрен айкай төркеме җиткерә.
Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Рәхмәт күршеләргә. Әлфия Абзалова һөнәри эстрадада 55 ел хезмәт куя. Бала чакта җырлавын, Актанышта куйган концертларында исәпкә алсаң, барлыгы 70 ел җырлый ул. Шушы дәвердә Әлфия апа үзенең концерт бригадасын туплап, Татарстанның һәм Россиянең һәрбер төбәгенә барып җитәргә тырыша. СССРның татарлар яшәгән республикаларында бик күп чыгыш ясый. Европада булмаса да, ләкин анда яшәүче милләттәшләребез дә аны бик якын итәләр. Үз кеше саныйлар. Һәрбер гаиләдә диярлек язмалары саклана, җырларын җырлыйлар. Һәм Европада яшәүче милләттәшләребез Әлфия Абзалова белән бер чорда яшәүләре белән бик горурлана. Исәнмесез, кадерле йортташларыбыз. Исәнмесез, кадерле ватандашлар, туганнар, дуслар. Сезгә Брюссель каласыннан, Бельгиядан кайнар сәлам. Әлфия апаның җырлары безгә көндәлек дога кебек. Без шуның белән яшибез, сеңдерәбез үзебезгә. Мәсәлән, уйна дустым гармуныңны, Җилегән чишмә, сарман буйлары. сагыну җыры, Картаямынысың йөрәк. яшектән сөйгән яр. Балаларыбызга да аны мисал итеп бирәбез. Тәрбиялибез шушы безнең җырларыбызда. Әлфия Абзалова кебек, Илһам Шакиров кебек, Лёра Сулейманова кебек җырчыларның хәзинәсендә. Бездән соң яшәүче балаларын да, аныкларын да, аларны тыңларлар, аның җырларын искә алырлар, гомергә онытылмас, Алла бирсә. Әйе, безнең бурычыбыз балаларыбызга аны аңлатып, сеңдерергә, җырлап яшәргә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Ничек ташлап китим, ничек ялгыз итим, сөн буенда үскән талларны. Агач чишмәләрдә, белмим нишләргә дә, ташлап китә алмамаларны. Китсәм туган яктан, читтән бәхет тапмам, яшьләр менгел җанны телгәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләп. Елашыралар инде, җырлашыралар инде, мин талларга туган диярле. Әгәр китсәм алар, дигәнделәр таллар, китәчәкләр миңа ияреп. Китсәм туган яктан, читтән бәхет тапмам, яшьләр менгел җанны телгәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләп. Туып үскән шушы җирнең мин бер кошы, китәргә дип канат кагына.
Кайгы шатлыкларын, шатлык сагышларын җибәрмәсләр туган ягыннан. Китсәм туган яктан, читтән бәхет тапмам, яшәрмен гел җанны телгәнләр. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләр. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләр. Каеннарым белән бергәләр. Каеннарым белән бергәләр. Каеннарым белән бергәләр. Каршы ала, аттып кала, поезларны хукмара. Поезлар ерак китсә дә ерагаймасын ара. Эх, хукмара, хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Эх, хукмара, хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Ярсып поезлар узганда, тетрәп кала таулары. Җәйге таңда үзәкне үзә, сандугач сайраулары. Эх, хукмара, хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Эх, хукмара, хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Туган җирнең бик күңелле бер төбәге хукмара. Хукмара кешеләренең эшләре гөрләп бара. Эх, хукмара, хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Эх, хукмара, хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Эх, хукмара, хукмара, ерагаймасын ара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Сагынырсың, саргайырсың, читләргә китеп кара. Читләргә китеп кара. Bular şunday kişiler ya. Аптырап торасың, әллә качан таныш кеше кебек күршә, гомумән күңеле ачык менә. Була бит. Ну андый кешеләр сирәк була, ләкин миңа менә шундый күз алдымда тора Әлфия апа. Шундый ачык, якын итеп сөйләшә белә торган кеше булып. Мин бер вакытны концерт карыйм да, Әлфия апага кирип әйтәм, Әлфия апа, син зинһар инде бөтен әйберләрне сөйләп бетермә, үзеңдә калсын дим. Бу көлә-көлә. Минем анда кешеләргә яшерергә әйберем юк. Бурыкма минем өчен дип мине сатып чыгарды. Нәрсә генә менә сөйләсәм дә, шул бала чагы искемә килеп төшә.
Hazır indi belki kortayan kadar mı şulay tıyla. Lakin olay diye uylamayayım. Hem ne şu bala şağı yetimligi elle min aytam sanatında, yüreğinde şul katlı tirenge girip kaldım iken bütün tomaşaşını üzerine celp etiydi. Eğer de şundi yetim bala, onun yanında iyilikli kişiler bulmazsa, nişik itip artist bulur idi. Nişik şulay halk kumuna kirip kalır idi. Uzaytun işe min adı her vakit yaxşı kişiler işiradıdı. Mene bu bir ben kilişem. Etem bit, eğer de şimdiden da mihribanlı kişiler olmasa, Elfi Apa'nın talantın biz görenmeğen bulur idik. Jırını inanı şair, kompozitör tuldura. Lakin mine sizin için kadirli tamaşaçılar. Jırını elbette jırşı ür yanadan tuldura. Elfi Apa'nın bütün mağanası direnliği bile şunda. Andi jırşı kuvvetlana mısın? Elbette kuvvetlanmıyor. Uzunun zamanında bizning için yer bilen yangalık alıp gelgen kişi. Tomşular, ey tigişi, tomşular. Tomşular, ey tigişi tomşular, nige yazgı kişilerde yaş yürekler yarısılar. Nige yazgı kişilerde yaş yürekler yarısılar. Tomşular, tomşular, jırlı jırlı tamasız, ili şatlığın yaz şatlığın. Turkiye salasın. Tomşular, tomşular, durağızçı tomşular, bu matur yazda mine bäxit qarşılar. Bu matur yazda mine bäxit qarşılar. Tomşular, tomşular, jırlı jırlı tamasız, ili şatlığın yaz şatlığın madur gige salasız. Tomşular, tomşular, ey tigişi tomşular, nige yazgı kişilerde yaş yürekler yarısılar. Nige yazgı kişilerde yaş yürekler yarısılar. Tomşular, tomşular, jırlı jırlı tamasız, ili şatlığın yaz şatlığın mağdur dige salasız.
Әлфия Авзалованың туған күніне бағышланған бәйрәм концертын дәвам итәбез, дуслар. Бүгін кеш бойына сезнең белән, безнең белән Мирас инструменталь ансамбле сәнгать җитәкчеләре Татарстанның атказанан артисты Рөстәм Рахматуллин. Әлфия апа турында ул легендар, ул мәшһүр, ул халык күңелен яулады диләр. Тормышта һәм сәхнәдә исә гади генә татар хатын-кызы булып кала ул. Ихластан елмая һәм көлә, күңелгә үтә белә. Ә инде җырлап җибәрсә, үзенең моңы белән бар хәсрәтеңне оныттыра, хисләр дәрьясына алып китә, әллә нинди матур хыялларга төрә. Әнә шундый сихри, иксез чиксез тирән Әлфия Авзалова моңы.
Kız balakayımını Neler buldu üzüne, iki kara gözüne, ne buldu yavrum sırt yaşını söylesin üzeme, ne buldu yavrum sırt yaşını söylesin üzeme, maturam gülgünem, yılmayan bilginem, ne buldu yavrum sırt yaşını söylesin üzeme, maturam gülgünem, yılmayan bilginem, ne buldu yavrum sırt yaşını söylesin üzeme. Yüzün tügerekkine, yüzün tübelekkine, geri gel bakşalar gayrik bir gelepkine, geri gel bakşalar gayrik bir gelepkine, madura mekul yavluk sırt yaşını söylesin üzeme, maturam gülgünem, yılmayan bilgine, mekul yavluk sırt yaşını söylesin üzeme. Gül birip yuvatımı, birim sabırlığım, uylarına dur kilmi, uylarına ağırlığı, uylarına dur kilmi, uylarına ağırlığı, mağduram gülgünem, yılmayan bilginem, mekul yavluk sırt yaşını söylesin üzeme, mağduram mekul yavluk sırt yaşını söylesin üzeme, mağduram gülgünem, yılmayan bilginem, mekul yavluk sırt yaşını söylesin üzeme. Наша любимая Альфия апа для всех, для меня и для всего татарского народа была царицей татарской народной песни. Ее исполнение останется с нами на века, на многие-многие поколения. Для меня она осталась улыбающейся, доброжелательной, абсолютно не звездной, настоящим человеком. Несмотря на то, что она по-настоящему была большая певица с большой буквы, корифей нашей настоящей татарской народной песни. В ее добрую память я бы очень хотела спеть песню «Сакмар». Сакмар су
Әлфия апаның үткәненә күз салсақ, аның жырларына салып жырларлык моң зары бала чагы күз алдына килеп баса. Ятимлек ошысын татыган бала. Оннан азына сусаган нарасый ошысы. Ашлы туклы үткән көннәр барысы да күз алдына килеп баса да, төйір булып тамак төбенә килеп утыра. Ләкин киң күңелле Әлфия апа аңа тормыш юлында ярдәм кулы сузган кешеләрне аерым бер җылылык белән искә ала. Менә җыракаем мені үстерде бит менә. Җыракаем минем. Бусы кем? Монсы бәләкәш кызым. Тегесе. Зөлфия. 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 Җыракай. Җыракайың ол сиңа туган түгел бай битеме? Минем бит ул Күрше. әни түгел. Туган име? Әни минем әнинең апасы бит ул. Әйе. Алай икән. Апасы. Мені үстірген әниемнің бір туған апасы үстірген әбиебіз бит. Аллаға шүкір бит. Теге вақт әйттім, түрмеде отырды 4 кило бұдай ұрлаған үшін колхозда. Әрек ұтырталар ебейтен сол шуақтында. О бет қайтты, менің балаларымны қарап өстірді. Балаларым қарап өстірді. Меңа жеңіл, әгер де меңа шушы апам болмаса, әнемнің апасы болмаса, мен шушынды дәрежеге де бәлкі көтерілмәс едім. Шул қадар екі ғазиз баламны қарап өстіріп, аяққа бастырып, оннан уафат болды енді әбейім. Kulmagim, bir kiyude qarattım, yaratmağını bilsem de ellediğe kulmagim, Allah'ıga mana minde, şeşegi sungan güllerde yalğızım kalam inde. Ak kulmagim, almaştırmam qarağa. Üdürley yanısın eyde, sular sinme yarağa. Min qarani kiyadi, sen
Sende akını giyersin Ömür uzgaş kulmek tuzgaş Belki sinde süyersin Ak gülmegim, ak gülmegim İte güzel yer bize Ayrılgan kış kanatıday Erni bizile üzer Ak gülmegim, ak gülmegim Almaştırmam qarağa Dürley, dürley yanısın eyde Sular sipme yara Dürley, dürley yanısın eyde Sular sipme yara Ak gülmegim, ak gülmegim Yaz günlerine olu yemizde Akışlar kaytı sin gidigen yaktan Selamlarını alar etmiler Mina yıraktan, mina yıraktan Selamlarını alar etmiler Mina yıraktan, mina yıraktan Simadi batap şeşekler izdim Üzgün şeşkeler Şini dillerinde Haydır eldim Gütken ümitler Sündelerinde Sündelerinde Haydır eldim Gütken ümitler Sündelerinde Sündelerinde Şingen şeşeler Kavat dereller Faydu heberi Sinden gilgeçte Bütken ümitler Aban yamarım Sine kurgeçte Sine kurgeçte
Әлфия апа гомере буе көрәшеп яши. Шулай да аның тормышы көрәшче тормышы түгел. Ул җиңүче. Моны ул яшәү рәвеше һәм иҗаты белән исбатлый. Ничек кенә авыр булмасын, бирешмәскә, гел алга барырга. Менә аның яшәү принцибы. Кызлары Гүзәл белән Зөлфияны да нәкъ менә шулай итеп тәрбияли. Тормышта сынаулар алдында бөгелмәскә, бер вакытта да бер кемгә дә сер бирмәскә. Әнә шулай дип тәрбияли. Алар бүген безнең концертыбыз кунаклары. Дуслар, идегез әле алкышлыйк әле. Һәм инде шушы чәчәкләрне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе исеменнән кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Әниләренең горурлыгы. Зөлфия ханым, Гүзәл ханым, рәхмәт алкышларыгыз өчен, дуслар. Марсель ага Галиев әйтмешли, шагыйрь композитор белән җырчы иҗаты тәңгәл килгәндә генә мәңгелек әсәрләр туа. Иҗатташларын сайлый белә Әлфия апа. Анысы дөрес әйтик, Кәрим һәм Сания Габидуллиннар. Алардан башка Әлфия апаны күз алдына да китерү мөмкин түгел. Алкышлыйк әле, дуслар. Әлфия Авзалованың легендар гитара устасы. Кәрим Габидуллин, Сания Габидуллина. Алар иҗатта да, тормышта да, дуста, ярдәмче дә терәк балалар Әлфия Авзаловага. Бергә эшләгән музыкантлары Рифкат Гомәров, Кирам Сатиев, Әлфия Авзалова йолдызыдай якты балкыйлар. Аларның һәр берсе виртуоз. Алкышлыйк әле, дуслар, легендар Кирам Сатиев. Әлеге музыкантлар, фидакар җаннар Әлфия апаның һәр җырына яңа сулыш өреп, үзенчәлекле ритмнар булдырып, аның һәр җырын озын гомерле итәләр. Гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан. Тик минем яшьлек никтер кайтыр кебек. Яшьлектә сөйгән яр, сагындым килеп бар. Сине көтәм һаман дип әйтер кебек. Яшьлектә сөйгән яр, сагындым килеп бар. Сине көтәм һаман дип әйтер кебек. Юк кайтмас яшь гомер, калды ул яракта. Зәңгәр томан артында сагышы булар. Яшьли сөйгән ярда ятка калды аңда. Әллә язмыш, әллә бер ялгышы булар. Яшьли сөйгән ярда kaldı anında. Elle yazmış, elle bir yalgışı bular. Yalgışını düzeltir, yazmışını özgerdir. Yaşasan yaşlık geri kaytar kebek. Yaşlık bit güngülde, yılmadır jirinde. Vakıtlışa tutalgan bir jır kebek. Yaşlık bit güngülde,
Yoktur jirinde Vakıtlıca tuktağlar Bir jarkıda Devam edemez. Balkon. Dal birisi, dal birisi, dal birisi, dallarda. Dal birisi. Vallahi. Sandığı başına gidip sayıra, sigara yarımı kayılarda. Sandığı aşılmış şahsınıma gittiğini de kullerim. Sandığı aşılmış şahsınıma gittiğini de kullerim. Senin yanına varıp kayıta her günü günellerim. Senin yanına varıp kayıta her günü günellerim. Mağlak işte dalyanı garmını kimler oynatır yine. Mağlak işte dalyanı garmını kimler oynatır yine. Seni bulmak aşk günlerimine kimler yuvatır yine. Seni bulmak aşk günlerimine kimler yuvatır yine. Abidirler dul kırılana, dul kırılana, kımılana. Abidirler dul kırılana, dul kırılana, kımılana. Basıp sayra dağılısınsa sandığı açta mıngılana. Basıp sayra dağılısınsa sandığı açta mıngılana. Dağ birisi, dağ birisi. Abideli kamışları ne kadar isker. Abideli kamışları kim ayrılmış suları bilimin ayrılırsa kışıları. Kim ayrılmış suları bilimin ayrılırsa kışıları. Yarımınlar kardı buyla ürleri geldi gandede. Yarımınlar kardı buyla ürleri geldi gandede. Onu da samimi gül gandede. Ürleri geldi gandede. Onu da samimi gül gandede. Ürleri geldi gandede. Рәхмәт, жылы алкышларыгыз өчен. Сузып җырлый торган лирик җырлар белән бер рәттән Әлфия апа якты, позитив, ритмлы җырларда бик күп башкара. Алары да кабатланмас, оригиналь килеп чыга. Үзеннән-үзе дәртләндерә, шатландыра. Әлфия апаның шундый җырларын ишеткәч, биисе килә, шатланасы килә башлый.
Аның қалын, тирән тавышы, урман шаулауын, диңгез ярсуын, бураннар дулауын хәтерләтә. Әллә нинди хыяллар дөньясына ияртеп арылып кирип китә ул үзе белән. Безне куандырганы шул. Бүген яшьләр аның стилен отып алалар, сәхнәдә кулланалар, җырларын җырлыйлар. Димәк, Әлфия апаның дәвамчылары бар, һәм инде иҗаты якты мирас булып, буыннан буынга күчә барыр. Bir söz izleyim, sina aytırışı, maturma o, elle tükelme, tik bir kimde, aytmagan söz bulsun, titrendirsin, sinin köngülme. Bir söz izleyim, bir söz izleyim. Bir söz izleyim, sina aytırışı. Eğer o söz qara tünde tusa, ko'kni yorib tongni uyatsın, taratsın ul bütün bulutlarni, ufuklarga tongni uyatsın. Bir söz izleyim, bir söz izleyim. Bir söz izleyim, sina aytırışı. Eğer o söz qara tüzde tusa, alda kışlar kütüp turganda, ür-yanadan sayrar kışlar qaytsın, yetimlenip qalgan urmanda. Bir söz izleyim, bir söz izleyim. Bir söz izleyim, sina aytırışı. Bir söz izleyim, sina aytırışı. Eng zo'r rahmat. Bu jir albatta baribizga da tanish bo'lmagandir, balki kimlardir birinchi tapqir eshitgandir, lekin men bu jirni bek yaratib ham bek to'lqinlanib
башкардым. Шуңа күрә хәзер киләсе җыр сез беләсездер, миңа кушылып та җырларлар дип өметләнеп калам. Бигрәк тә Кәрим абый белән Соня баны күрдем каядыр. Алар кушылып җырларлар. Әйдәгез әле искә төшерәгәнең ул җырын. Син түгел ул. Син түгел. Әзерме? Китте. Әйдә бер кул чабак әле, аны ишетеп тора бит ул безне бүген, Туган көнең белән шәяпа, урыныгыз ишмакта булсын. Эй, хоппа! Таңда сүнсә, киш кабына, көк йөзендә йылдызлар. Yıldız yana minim yürek, gel seni sağınıp sızılar. Edegiz bir gale. Uçratsam da min başkanı, gel seni sağına köngel. Yıldızlarga ting bulsa da, sin tügel o sin tügel. Uçratsam da başkanı, gel seni sağına köngel. Yıldızlarga din bulsa da sin tügel ol. Bak şola, hey! Kök yüzünde yıldızlar kök, ay bir yalğız yana. Yıldız tügel, ay kebeksin, berəv günə dünyada. Uçratsam da min başkanı, gel seni sağına köngel. Yıldızlarga ting bulsa da, sin tügel ol sin tügel. Uçratsam da min başkanı, gel seni sağına köngel. Yıldızlarga ting bulsa da, sin tügel ol sin tügel. Hey! Hoppa! Tağda sünsə, kiş qabına, kök yüzündə yıldızlar. Yıldız yana, minim yürek, gel seni sağınıp sızlar. Haydi jırlayız birge. Uçratsam da min başkanı, gel seni sağına köngel. Yıldızlarga da sin tügel ol sin tügel. Hazır siz? Uçratsam da gel seni sağına köngel. Yıldızlarga sin tügel ol sin tügel. Yıldızlarga din bulsa da sin tügel ol sin tügel. Sin tügel ol sin tügel. Sin tügel ol sin tügel. Bek zor rahmat. Hey! Kərəm abi. Элекке заманнарда сабый шақта көп йылаған балаға әйдә йыласын.
үскәч җырчы булыр дигәннәр. Елау белән җырлау арасында чыннан да тыгыз бәйләнеш бар сыман. Җырчы сәхнәгә чыккач, я елатырга, я шатландырырга тиеш. Моңлы тавышы белән йөрәгеңне телгәләсен. Бәгыреңә үтеп керсен, сагышка күмсен, утка салсын, суга салсын, бәхеткә төрсен, бар дөньяңны оныттырсын. Шулай булмаганда, сәхнәдә җырлауның мәгънәсе юктыр ул. Таң кояшы нурлар сибеп көлгән чакта, күңелемдә җырлар туа синең хакта. Җырлар илсен сиңа минем назларымны, илсен сиңа назлар тулы язларымны. Елга тугайлар Җырлар тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен, сөюең калсын минем өчен. Синең өчен алдыннарың чәчеп ата, сандугачта сайрап туймый синең хакта. Исмең яңгырый бер моң булып тирә-якта. Мин бәхетле бу дөньяда син бар чакта. Елга тугайлар синең өчен, кырлар тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен, сөюең калсын минем өчен. Елга тугайлар синең өчен, җырлар тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен, сөюең калсын минем өчен. Күпме карасам да карап туймыйм Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп яланаян, шыгыр төсле Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән өчен яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңгыратам. Каеннарның җиллә тирбәлүе рәхәт бирә минем күңелгә. Белмим күпме туры килер икән туган илем буйлап йөрергә. Баганалы юлдан күз алмыйча моңсуланып тора имәннәр. Үсмер имәннәрне иркәләргә нәзик билле җилләр килгәннәр. Баганалы юлдан күз алмыйча моңсуланып тора имәннәр. Үсмер имәннәрне иркәләр
Құяшқа таба таңға таба Яз күліне таба yol alam Güller arasına ülerlerge Güzellerge girip yuğalam Eğer sizden ayrılıp yiraklarıma Alıp giden alsa yollarım Ayın şovlavında işitemin Ulan elli gülme jırlarım Eğer sizden ayrılıp yiraklarıma Alıp giden alsa yollarım Ayın şovlavında işitemin Ulan elli gülme jırlarım Ulan elli gülme jırlarım Ulan elli gülme Hürmetli tamaşaçılarımız, yazmış yarıtı yıl içinde Elfiyemizin kütülgen jubiley konsertin, onun tuğuna 85 yıl tuluğa bağışlangan istelik konsertine aylandırdı. Bu kişeni şuşlay tantanalı itip uyuşturucularga, katnaşuşularga zor rahmetimizni aytası kile. Bu fırsattan çıkıp, Әлфия Абзалова, халқымыздың сүйікті жыршысы, һәм мәдәниятебездә тирән тарихи із қалдырған лайыклы қызы буларак, біздән ғырурланып, аның исемен мәңгеләштерерлек итеп гамәл кылу сорала. Әлфияның халқыбыз алдындағы хезмәте шул кадәр улы, шул кадәр көчле һәм тәэсирле, без аның җырларын тыңлаган сайын Sıqlana iske alabız hem alacakbız. Min ona gül yakın itip, Elfiye dibinde şeydim. Çünkü yol halkımızın gaziz balası. Turmuş ağırlıkların halk bilen birge kişirgen, onun kaygısın, şatlığın uz yüreğine jiyip üsken bala. 5 yaşından yetim kalgan kışçıkını halkımız uz kuşağına algan diyer idi. Onun turmuş yolun güzellasak, ireksizden büyük tukayımızın yolları iske düşe. Az mı kaqqanını ve suqqanını küterdim min yetim. Azrak üstürde sipaptik mangayımdan milletim. Bizning keng ko'ngilli milletimizning ulu jonli kishileri o'z vaqtida ona bilim olirga, o'sarga yordam etdilar. Zo'r rahmat barsına da. Eng muhimi albatta, Elfiyaning o'z talanti, tirishlig'i, qiyuvligi, shoyaligi barliq qarshiliklarni yengib boruvchi ijodiy intilishi. Elfiya o'zi butun dunyoni urab chiqdi desak da yolg'iz bo'lmas. O'zi borib jeta olmagan yerga muңы jırlары barib erishdi. Ул o'zining dardli, ma'nali muңlı jırlары bilan yer yuzida sibilib yashovchi millatdoshlarimizni birlashtirib, ruhlarini qatibtirdi. Elfiya jırni jırlab bera bilaydi. Bu aytirga kerak sirak talant ham onu söz bilagini anglatib da bitirib bo'lmay. Jırning ta'min, qadrin bilib, muңы tugulmaslik etib o'z yuragi osha jetkira olaydi. Elfiyaning ömrü jırlab uzgan ömrü. Şahsen men özüm Elfiyede tiren muң iyasının təsirin onun yoqtaşı olarak da ayrışa sezeydim. Qoytam indi qoytam tuğan yağıma, qırırlarıma, tuğaylarıma dip jırlauın işitkeş, şundan da göz aldına tuğan avul. Onun basıları üstündən sızılıp taң atuları kelip basa. Tatar halkı Elfiyege мәңгі rahmetli bulaşaq. Ol bizning şarның bizəgi. Ғасырларға қаласы milli mirasımızның бәһәсіз xazinəsi, мұң патша бикәsi. Bugün Elfiyege bağışlanған sözlərimiz onun ruhuna dua bulup erişsin idi. Amin, şolay bulurdu.
Күптен инде өксіп елаған Күптен инде шашып күлген юк нәрсә булды Дуслар нәрсә булды Нәрсә булды миңа белгән юк Нәрсә булды дуслар нәрсә булды Нәрсә булды миңа белгән юк Күптән инде Кочакларны җәеп Жылы яңгырларга кергән юк Күптән инде йолдыз санаган юк Күптән инде айны күргән юк Күптән инде йолдыз санаган юк Күптән инде айны күргән юк Бураннарда күптән адашкан юк Давылларда күптән торган юк Күптән инде күптән сайраган юк Күптән инде яфрак ярган юк Күптән инде күптән сайраган юк Күптән инде яфрак ярган юк Коткарыгыз мине коткарыгыз Тик бер генә күнегә булса да Siz аңларга тиеш минем хәлне Сезнең дә бит хәлләр шул чама Siz аңларга тиеш минем хәлне Сезнең дә бит хәлләр шул чама Siz аңларга тиеш минем хәлне Сезнең дә бит хәлләр шул чама Siz аңларга тиеш минем хәлне Сезнең дә бит хәлләр шул чама Сезнең дә бит хәлләр шул чама Siz аңларга тиеш аңларга Бик зур рәхмәт шушы матур кичәгә килгәнегезгә. Беренчедән оештыручыларга, бу безнең традиция. Бу Әлфия апаның 85 яшы, бу Кытай календаре буенча гына. Аның шын яшен мин беләм, һәм Зөлфия белә. Бик кызыксасы әйтербез, әгәр дә киләсе елга Әлфия апаның 90 яшын оештырсак, бер дә аптырамагыз. Siz bilgani
85, biz bilgeni 89. Nişik bulsa da ol kişi var, ol bugün de isen, ol bugün de yaşay. Min şuşunday terek bilen, şuşunday, nişik dip ettiğim iken, şuşunday ümit bilen harita bir jajırlayım. Çünkü Allah birse, bugün şehrimiz hocası, İsrail Söğüşman'da ministrimiz Radmiyanmış. Vasil Gayaz Vişman'da bunda İşat Şayıkıviş. Şuna göre min indi kullarından eşkile atırağın, buldura atırağın jigitler bugün jıyılğanı. Benim hıyalım Allah Teala amin diyen şahına atırıp gitsin. Kilesi uçuraşığımız Allah birisi Elfiye Afzalova isimindeki uğramda uçuraşırız diye olayım. Yazlar ceyler, küzüler, kışlar, mizgiller kebekkine. Uzalarda gideler şul, yerip birbirisine. Elgine kirgen idik, şu şeşekli yazlarga. Şu şeşekler koyuyor da, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şu şeşekli yazlarga. Şu şeşekler koyuyor da, eğlendiler almağa. Ölgürdüler almalarım, kuyula saltın jirge. Tutup alasılar kile, irterek diye diye. Elgine kirgen idik, şu şeşekli yazlarga. Şu şeşekler koyuyor da, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şu şeşekli yazlarga. Şu şeşekler koyuyor da, eğlendiler almağa. Eşken olmalarga Kubelektey kar yağar. Ey gönürüm nişlevel bu, başıgasın paylarga. Elgine kirgen idik, şu şeşekli yazlarga. Şu şeşekler koyuyor da, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idim, şu şeşekli yazlarga. Şu şeşekler koyuyor da, eğlendiler almağa. Şu şeşekler koyuyor da, eğlendiler almağa. Eğlendiler almağa. Ömrüm nişlevim bu. Verem ben. Niye de verem resim var burada? Söz oluruz. Рахмет. Жыл алкышларыгыз үшін. Кіші кетмей, жыры қолса, хәтердә яши. Хиз дәрьясы мұңы білән мәңгерәк яшни. Китми шәхес яшиеле, жырлары барда, мұңлы юлын дәвам итәр, жыршы булганда. Патефонда да, радиода да
Әлфия апа қойтышырақ жырлайсыман. Мұнда ол тірі, шәшіретіп шығара бүтін жеріне. Мына шуның сәбәбі нешек? Сен өзің де шуңа бір әйткен едің, ризалашқан едің. Не үшін радиодан бәрәкегіне қойтыш, тамашашы қаршында шәшірейсің? Шәшіремеші бет. Жүрек үзіліп шыққан көбек бұла бет міне, бітіней. Жүрек білән жырлайым. Жүрек білән, халыққа жырлайым. Халықны яратып, халық үшін жырлайым. Біздің достар, Аллаға шүкір. Күрінігіне сіздір бейше ешлі ғөмірімді Көңілім күшті қордаймы аманнан үйлігіде Қордаямын исің ерек маңғайлар сырланса да Өтті ешлік үйлерлік деп жырларда жырланса да Qanatlıday pisiden Elle işligin ister Eğlenip qaytır iken Ordayanın isin yürek Anlaylar sırlansa da Üttü yeşlik yülerlik Dip jırlarda jırlansa da Ordayanın isin yürek Anlaylar sırlansa da Üttü yeşlik yülerlik Dip jırlarda jırlansa da Haber yaşlarda bilir Kulağıl her kimde de Mehabetsiz yaşa bulamay Olup aygan günlerde de Ortayamın ismi yürek Mağaylar sırlansa da Üttü geçtik şunlerlik Dip sığlarda jırlansa da Ordayanın isin yürek Anlaylar sırlansa da Üttü yeşlik yülerlik Dip jırlarda jırlansa da Қадірлі достар, біз бүгін легендар жыршыбыз, барлық татар халқының ғұрурлығы Әлфия Абзалованы еске алдық, достар. Концертімізді нәқ өзі сыман, йоқты, позитив рухта ұзды. Һәм инде шундай болып, ул безнең күңелләрдә мәңге булып сакланырды. Бу чәчәкләр Казан шәһәре мэры Илсур Рәис улы Метшиннан. Әлфия Абзалованың жыры татар яшәгән җир шарының һәр төбәгендә яңгырап торыр. Һәм әлеге чәчәкләр Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Гаяз улы Шайхразиевтан. Әлфия Абзалованың жыры bir вакытта да югалмас. Менә шундый тамашачысы үзенең яраткан халкы булганда